1. Dolazak u Hrvatsku. Draga Sabine, javljam ti se kratko iz Pule, ali ne iz grada Pule, nego s pulskog aerodroma. Stojim s grupom turista i čekam na transfer autobusom s aerodroma do grada Pule, a onda iz Pule u Rovinj. Pošto čekamo već pola sata, otvorila sam moj laptop i želim ti se kratko javiti. Kakvi su moji prvi dojmovi? Ne mogu ti puno reći. Aerodrom kao aerodrom. Zapravo ne kaže se aerodrom, nego zračna luka. Tako svugdje stoji. Mala zračna luka. Simpatična. Inače, let iz Frankfurta je bio u redu. Avion je bio pun turista, ali je brzo prošao.